Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje guhindura isura. Amakuru atugeraho nuko umunyamakuru wa televiziyo y'igihugu yashishikarije abaganga kwica abayobozi ba M23 n'imiryango yabo. Byaba byagenze bite cyangwa bimeze bite ubugambanyi ashaka ko abaganga bakora bakaba bakwica abayobozi ba M23 bwaba bumeze gute? Muri iyi nkuru kandi turagaruka ku musirikare wa Tanzania watunguranye ubwo yasabaga abagenzi be gufata ubutegetsi, nayo turaza kuyijyaho. Twese cyane reka duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru ukorera televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC Yves Abdallah Makanga yamaganwe na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu nyuma yo gutangaza amagambo arimo ivangura n'urwango, aho yasabye abaganga gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi irimo kwivugana abayobozi b'ihuriro AFC M23 nabo mu miryango yabo. Ibi yabivugiye mu kiganiro cya RTNC cyatangijwe na Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya, aho Abdallah yasabye abaganga kutavura abantu bose bafite aho bahuriye n'umutwe wa M23 ndetse byaba ngombwa bakabica. Ibi byavuzwe na Abdallah bikaba byateje impungenge zikomeye mu miryango yita ku buzima, ivuga ko izo mvugo zishobora gutuma ivangura mu mavuriro rihinduka intwaro y'intambara, kandi abaganga ari abantu baba bararahiriye ko batagomba gukora ivangura iryo ari ryo ryose. Abasesengura bagaragaje ko bitari amagambo y'impanuka ahubwo ko biri mu murongo wa leta ya Kongo yo gukomeza gukwirakwiza imvugo z'urwango zigamije kwagisha abaturage abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamuryango ba AFC M23 by'umwihariko. Ihereye ku bakora imyuga itandukanye harimo n'abaganga mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, hari ubuhamya bwagiye butangwa bwerekana ko abatutsi bo muri RDC batangiye kwanga kuvurwa mu mavuriro amwe namwe kubera imvugo z'urwango n'ivangura rishingiye ku moko zagiye zikwirakwizwa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu na societe civile ikinshasa n'Igoma byasabye ko guverinoma ya Kongo yamagana ayo magambo ku mugaragaro, ndetse ko Abdallah akwiye gukurikiranwa ku byo yatangarije muri icyo kiganiro cyanyuze kuri RTNC. Iyo miryango igaragaza ko guverinoma igomba kugaragaza ko buri munyekongo yaba uwo ku ruhande rwa leta cyangwa utari ku ruhande rwayo bafite uburenganzira bungana bwo kuvurwa no kwitabwaho bahabwa serivisi z'ubuvuzi. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi bya Loni muri Kongo Bruno Lemarque aherutse kwamagana imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa muri icyo gihugu, ashimangira ko zigamije gusenya aho kubaka. Yagize ati imvugo z'urwango zikomeza kwinjizwa mu buzima bwa buri munsi mu muryango ndetse by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, zikaba zikunze kuba intandaro y'ivangura no kwangiza ubumwe. Ibi bitera amakimbirane kandi bishobora gusenya no kubangamira ubumwe n'ubwiyunge igihugu gikomeje gushaka kugeraho. Biroroshye cyane gusenya kuruta kubaka. Ku bw'ibyo ndahamagarira buri wese guhagurukira iki kibazo, dutinyuke dutega amatwi abandi, tubane neza n'abo dufite ibyo dutandukaniyeho. Yasabye buri wese kwitondera amagambo bakoresha kuko ashobora gusenya ndetse no guhitamo ibikorwa byunga abaturage aho kwibanda ku bibatanya. Imvugo z'urwango zatangiye gukwirakwizwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko umutwe wa M23 uharanira ko abaturage b'abatutsi uburenganzira bwabo nk'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bwubahirizwa. Ibyo bikaba byaratangiye, nyine izo mvugo zikaba zaratangiye ubwo uyu mutwe wubuye imirwano. Bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu ntibatinya kugaragaza abo baturage nk'abatari abenegihugu, ahubwo bakabita abanyarwanda kubera ururimi bavuga byanatumye abanyekongo ubwabo bababona nk'abanzi. Hari amashusho yagiye agaragara mu bice bitandukanye mu bihe byashize
aho abaturage bagaragariza ko umututsi ari umwanzi w'igihugu, ndetse hari aho bayafataga bari kubagirira nabi mu buryo bwa kinyamaswa. ngira ngo murabizi ibyagiye biba ku batutsi bagiye batandukanye, kugera ku basirikare aho bagiye babatwika bakabicisha amabuye, ubundi bakarya inyama zabo kamya inzobe. ngira ngo murabizi ibyamubayeho ndetse n'abandi batandukanye. n'imvugo rero zikomeje kwamaganwa. twize cyane rero reka twerekeze muri leta zunze ubumwe za Tanzania, cyangwa muri Tanzania, aho umusirikare wa Tanzania yatunguranye asaba bagenzi be gufata ubutegetsi. byagenze bite rero? reka tubanze twumve uko bimeze, duhita dukomeza ubundi tubabwira iby'aya mashusho muri kubona hano. Wengi hawezi kutoka hadharani kama nilivyotoka mimi, kwa sababu sio ujasiri wa kila mtu ambaye anaweza kufanya hivi, ila mtambue wanajeshi wengi na askari hata kwenye polisi huko na sehemu nyingine wapo pande yao. ngira ngo murayibona rero iyi video yakomeje guteza igikuba ku mbuga nkoranyambaga, aho uyu musirikare yagiye ku mbuga nkoranyambaga akivugira ko ashaka ko abasirikare bafata igihugu bagakora kudeta, bagakuraho ubutegetsi burangajwe imbere na mama Samia Suluhu Hassan, kubera ibyo tugiye kugarukaho muri inkuru yose uko yakabaye. ubusanzwe yitwa Captain Charles Tesha, akaba yagiye ahagaragara kuri wa gatandatu asaba igisirikare cya Tanzania gufata ubutegetsi kuko ari cyo abaturage bizeye. abantu bamwe batangiye kuvuga ko ari video yakozwe na AI, ariko umuvugizi w'igisirikare cya Tanzania yagize icyo avuga kuri ayo mashusho, yemera ko uyu ari umusirikare wagihozemo, avuga ko hari bamwe bari gukoreshwa bashorwa mu bibazo bya politiki. uyu musirikare muri ayo mashusho yavuze ko yandikiye abamukuriye abagaragariza ibintu bitamushimisha mu gihugu, avuga ko igisirikare cya Tanzania GWTZ kigomba gufata igihugu kuko yemeza ko ari cyo abanyatanzania bizera gusa. yagaragaje kandi ko amatora ateganyijwe agomba guhagarikwa kuko ngo abamo uburiganya n'andi mahano menshi. yavuze icyo yise deep state cyangwa leta ikorera mu yindi, avuga ko ariyo igenzura kandi igakoresha ishyaka Chama cha Mapinduzi. yavuze ko ari abantu 5 bagomba gutabwa muri yombi bakajyanwa muri gereza bayobowe na Jakaya Kikwete wahoze ari perezida wa Tanzania, ndetse yongeraho ko bagomba gukorwaho iperereza ku rupfu rwa perezida John Pombe Magufuli wapfuye muri COVID muri 2021. nyuma y'ayo mashusho, umuvugizi w'igisirikare cya Tanzania Colonel Bernard Masala Mlunga yagize ati igisirikare cya Tanzania GWTZ kiramenyesha abaturage ba Tanzania ko hagaragaye abantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga bagashyiraho ibintu bishishikariza ingabo kwivanga mu bibazo bya politiki. byongeye kandi bimwe muri ibi bivugwa n'abantu bari mu bijyanye n'igisirikare cyangwa bari mu bijyanye n'igisirikare bimenyekanisha nk'ingabo. abantu bahoze mu gisirikare bakaba bimenyekanisha nk'ingabo bakuye mu gisirikare kubera imyitwarire mibi ndetse no kwishora mu bikorwa bya politiki n'ubuhirimbanyi. ni muri urwo rwego TPDF irashaka kumenyesha abanyatanzania ko ikomeje inshingano zayo ziteganywa n'itegeko nshinga mu bunyangamugayo, ubudahemuka n'ubutwari dukurikije indahiro yacu. aya mashusho amaze kujya hanze, abantu bamwe bamushimye kandi bagaragaza ko bishimiye ubutumwa bwe. bavuga ko bamuri inyuma kandi bashyigikiye ibyo yakoze, nubwo benshi bemeza ko ibyo yatangaje bitazamugwa neza kuko ashobora gufatwa agashinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu, gihanishwa igihano cy'urupfu mu bihugu byinshi. ngira ngo rero murabyumvira neza ibijyanye n'uyu mu captain, akaba ari Captain Charles Tesha, aho ashobora guhura n'akaga gakomeye cyane. ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, mukomeze mane natwe.